Baš me briga svakako, sve vam mogu reći fino, mene niko ni onako ne uzima za ozbiljno. Di ste, kako ste, štima kod vas, evo mene, šta ste se odmah svi zaskrali, di si, snimaj nešto, ima li te živ, jel te ufatla korona, jeste zabranili, jesu li ne do Bog ovo, nije, tu sam, dobro sam, a vi, jeste li vi cijepljeni, a? Jeste li vi dočekali cjepivo u vašem sokaku? Jesu li vas cijepili, se sakrivate negdje, ja velite, neću ja prvi cijepiti, nek se ovi cijepe, što ja znam, ovi što su pametni, ovi što hoće cijepivo, ove što su rizične grupe, nek se prvo stari cijepi, zar ne? Stari, oni su rizične skupina i skupovi. Oni su rizični i nek se oni cijepe, kuž svakako umre, što ja znam od broja tih zaraženih koliko? 1%, recimo. Znači 1% zaraženih, nek se cijepe ti što su iznad, što ja znam, 50 godina ili 49,5 godina i ovi ostali su onda sigurni. Jer spašavamo ove da ne umro, ne mreš spašavati sad ljude da se ne razbole, tako. Spašavamo života, a ne spašavamo zdravlje. Još uvijek ne, jel tako? Tako je. I kaže, boji se cjepiva. A šta znaš, možda ko prvi dobije cjepivo, dobije nešto drugo nego što su ovi misli cjepivom. Kao u cjepivu će biti čip ovo, neće biti čip, njima je važno prodati cjepivo. Ali kužite, ova firma što je izmislila to cjepivo, što su ga patentirali, što većina ovih evropskih zemalja, među kojima je i Njemačka, i Hrvatska, i Bosna, i ona je evropski protektorat, samim tim je članica Evropske unije, znači ona je čedo Evropske unije, znači Evropska unija je rodila BiH. I znači, ako ova firma, kao što rekao, ili što sam htio reći, nisam još rekao, ova firma, kao zove Pfizer, oni su izmislili Viagru, a u stvari su htjeli izmisliti lijek protiv srca. Kužite, lijek kao za srčane bolesnike ispalo Viagra. I kužiš sada možda hoće izmisliti lijek protiv korone, a ispadne, šta ja znam, lijek protiv gluposti. Recimo, i onda niste više glupi, postanete pameti, postanete ko Bill Gates, jedan put vidite budućnost, sve znate, razumijete se u sve, ma kakav Bill Gates, budete ko Ivica Đikić ili ko ima pametnije Đikića? Nema niko ja. Dobro, ajde, ko mene svaća ozbiljno. Ali kužite, oni su htjeli izmisliti ovaj lijek za srce i izmislili lijek protiv impotencije, Viagra. Znači, oni su dokazali da muškarac kad misli kurcem, znači misli srcem, ono što bi se reklo, kako ide ona pjesma? Ima nešto od srca do kurca, neka tanka nit, koja čini naše snove, a ne da se dirati. I tako to, ima i dalje, ti si moja rijetka pizza, kako da te tralala, ne mrši ostati. I tako, znači pomoću Viagre je dokazano da muškarac misli srcem, da je srce i kurac da su povezani, da kad se digne na nekog znači da ga voliš, da osjetiš, da je tvoja druga polovina, srodna duša i šta sve, da je to čitav dokaz ljubavi. Nema većeg dokaza ljubavi nego kad se na nekog digni. Kužite, i sada kad srce, znači izmisli lijek za srce koji pumpa krvi, gdje će pumpat krv? Gdje je krv najpotrebnija? Ako tamo gdje je krv najpotrebnija nema krvi, džabe, šta ćeš dalje živjeti? Šta ćeš dalje živjeti? Kad ti ekstremni dijelovi i najvitalniji dijelovi tijela odumiru, tu života nema. Zato se ja zalažem za ove što ne mogu o sebi, po sebi, ispod sebi, sa sebom, da što ima veze, Dobro, možda se upravuju oni koji se boje, kao sad će cjepivo protiv korone će donijeti kao neplodnost, nećemo se više razmnožavati. Jer jebi ga, ako su ovi što su izmislili Viagru, sad možda pomoću vidi, Viagra diže se, sad ćemo im dati cjepivo da im se ne drži, dosta im se više dizalo i šta koji se dizalo, opet se ne razmnožavaju, opet manje. Oni gdje se Viagra kupuje i troši, tamo se isto ne razmnožavaju, veli, ukinćemo im Viagru, svakako se jebu bez vezi. Jebite se, nemojte se jebavati. Ja prekjučer rekao dok nisu ovdje po Njemačkoj sve ovo zatvorili, a danas su već zatvorili, danas je lockdown u Njemačkoj, ne radi trgovine, ne radi ništa, ne mreš ništa nigdje, samo možeš ići raditi na bauštelu i tako gdje se radi, jer na bauštelu nema korone, nema ni punim tramvajima nema korone. Djecu kao kaže, hoće li ići u školu, djeca sama odlučila, ova starija djeca naravno dosadno im u školi, oni neće u školu, ova manja djeca, oni vole školu, jedna djeca ne znaju šta je to još, i oni iđu u školu.
Ni to nije baš načisto šta je šta. Ali kao što je htio reći, ili kao što sam već rekao, nisam šta mi je danas. Znam šta mi je danas, ajde reći vam šta mi je danas. Danas sunce, nakon 10-11 dana u Njemačkoj ponovo sunce. Zato mene dugo nije bilo. Ne mogu kad nema sunce, nemaš ono stalno se odpraviti da se neki horor ovo ono. Jer moraš, kad je sunce, onda sve ti lipe. Sve ovo što sam ja sad pričao, sve je to trebalo biti nešto antiprotivno. Hoće nas uništi kad je sunce razgledano. Meni se jedno, uništi me čovječe, uništi me, samo nek sunce grije. I tako ja pio kupiti kuvano vino, nema kuvano vina, u drugu, u treću, nema kuvanog vina. Što nema kuvanog vina, kaže on, zabranilo. Što je zabranilo? Kao zabranjeno točenje alkohola, ha? Što je zabranilo točenje alkohola? Kao zabranilo točenje, ima kava, ima čaj, ima punč, ima sve one iste čaše, sve isto, samo zabranjeno točenje alkohola. I alkohol možeš kupiti na kioski, sad kupiš alkohol i cugaš pored, ali kuvano vino i ostalo alkohol ne mere. I onda sam se ja sjetio, to vi samo hoće da sve, to novo normalno kužiš. Ovo je rat tim sredstvima i novo normalno hoće da bude da što više dostavljaš, što ja znam, da ne iđeš samo zujiš. Na primjer u Americi je već sve na dostavi. A ne ako ovdje iđeš ti kupiti, iđeš ti u restoran, iđeš ti ovu, iđeš ti ono. A stvarno ovi restorani su postali dosadni skupo, našto ovdje po Njemačkoj, dobro dole kod nas u Hrvatskoj i Bosni. Dole se još isplati kvalitetno, dobro meso i sve i nije skupo. Ali ovdje čovječe skupo, a loše. Sve ja znam, ti ovdje imaš onaj doručak, branč, kako se zove. Odeš tamo 15 eura posebno, naš 4 odeš 60 eura. Šta ti izneseno u najjeftiniju salamu iz one najjeftinije prodavnice? Bar da ti je nešto lijepo. I tamo nije onaj svježe iscijeđeni sok od naranče, nego i on kupi onaj sok što ga ja mogu kupiti tamo. I naspijem ga iz noga u bokal i onda ga iz bokala. Kužiš? I tako, mislim, ima smisla to što zatvaruješ skupo, a ništa nije kvalitetno. Ne moraš ti sad ovdje kupiš meso i neće se na meso. Svinjetno se neće, moraš bilo koje meso, mora biti samo ono, ti staviš janjetnu, kupiš prži janjetno kao janjetna bez mirisa, kao ljudi neki ne vole miris janjetni, pošto je voli kao jest janjetno. A da, i tako samim tim činom što su oni zabranili točenje kuvanog vina su, ja mislim, spasili milijune ljudi, milijune života su spašeni sa tim što ne možeš kupiti kuvano vino, mislim, možeš ga kupiti u trgovini i može ti, sve ovdje trgovine sad jedan put imaju dostavu. Živiš preko puta trgovine i naručiš dostavu da ti sam u svoje stepence koje su 50 metara od trgovine, ovdje dole je trgovina, i ti naručiš kao iz trgovine i on ti donesu ono da ti ne odaš. Pa i to nije loše, no svi postanemo gospoda ljudi, jer naravno poslije svakog rata sve je postalo i bolje. Poslije Prvog svjetskog rata svi postali industrializacija, počeli svi se zapošljavati, počeli rad, postao pravo čovjeka. Što su mi svi neradnici okolo zujeli tamo vamo dok je Karl Marx i Friedrich Engels nisu odgovorili da imaju pravo na rad. Kao Karl Marx, sjećamo, imao tvornici, nisu, znaš, no skupo, inženjeri samo radili. Ovi obrtnici i privatnici imali svoje obrte, što ja znam, kovač, onaj. Onda što će oni kao pravo na rad i ovi proleteri, ovi beskućnici, neradnici što su imali dice tamo vamo, oni sniju kao zahtijevajte da radite, zahtijevajte da učite u tvornicu i oni imali tvornicu da kao sindikat, sad ćemo mi vama dobre plaće dati. I tako su oni nagovorili da imaju pravo, osnovno ljudsko pravo na rad i onda su oni u tvornicama radili. I onda na kraju poslije drugog svjetskog rata mediji i ono je postalo u moći, nafta, auta se počela masovno proizvoditi i onda ovi nafta odjedanput, autoceste, kako se kaže tu pokretnost, tranzicija, promet, saobraćaj. I onda je to bilo. Sada dosta kao ovo CO2 zagađenje i ne možeš ti sada zabraniti dizel. Kako ćeš zabraniti dizel kad dizel najbolji? Sada će on, smanjiti to kretanje, dosta te išli vas Instagrama, dosta mi je bilo slika, ideš se tamo slika, ti bio ovdje, ti bio onda i onda te ovi slijede i onda oni svi dođu tamo. I meni još počeli još na zemljice, ne mreš nigdje otiš gdje je lijepo, objaviš sliku, oni svi hoće tamo. Ja bio isto tako, na svoje dalekovidnice tamo, bježi, ukini, stani. Dosta mi je turista, ali dobro, oni nisu baš nešto turisti bistri. Mislim, faktički gledano najgora vrsta ljudi su turisti. Samo zuje okolo, bacaju smeće, prljaju, troše gorivo, prave gužu, ti god dođeš, što nju ništa kao, ja bio tamo i, jesam prominuo, jesi došao do pameti, jesi došao do svijesti. Prominuo se, on bio kao u Barceloni, on bio u New Yorku, on bio vamo tamo i on je vidio svita. Ti njemu ne mreš sada bilo šta reći, ne mreš ti njemu pametovati, ma džabe ti škola, on je vidio svit, mislim škola je svakako džabe.
ono što stane u knjigu. To je najsiromašniji dio života. I tako, di smo bili ono, cijepljenje, čovječe, cijepljenje nismo završili, pa kad nas cijepe čovječe, možda bude koristi u nas. Evo šta ja znam, mi katolici, kršćani, nas skropije stalno, svana nas cijepi, stalno te, orodiš se on tu u svetu vodu baci i opet ispadneš nakarada, vidi mene, kršten, a Bože sačuvaj. I Bog i vrag od njega digli ruke. Ali i onda te poslije svake godine dođe svećenik tamo, pričest, mi kršćani smo bogožderi, jedemo Bogovo tijelo, pijemo Božju krv i opet ništa, opet nikako da se to u nama primi. Nikako da se primi to u nas, to učenje i da postajemo bez grijeha. Možda nas ovo cijepivo napravi da budemo bez grijeha. Što ja znam, ovo škropljenje kuća, koliko su nas puta škropili po kućama. I ništa. I oko kuće poškropi mater i izmoli šta treba izmoliti, vrati se u kuću i svećenik dođe i opet belaj, ne mreš. Nekad misliš da taj vrag i Bog su dogovor, znaš kao da je vrag izvršni organ božanski, znaš kao Bog kaže, znaš šta, aj tamo, kazni ovoga, kad se nešto deši, kaže kažnja Božja, a ko kažnjava, Bog je dobar, Bog ne kažnjava, znači vrag u ime Božje te kažnjava. Ili, a sada, na primjer, umjesto ovih svećenika i prokuratura po selu iđu, kako se kaže, krizni stožer, svakog mjesta krizni stožer, što ja znam, tamo ove visoke, krizni Beroš, Alemka, Capak, oni iđu kao oni posvete to cjepivo, mislim, oni će uvesti cjepivo, znači to je kukad, jel tamo od pape iz Vatikana ovi svetu vodu kanistrima ili što ja znam cisternama dotru, onda dođe do Bozanča ili do nekog biskupa, recimo Sarajevskog nadbiskupa, i onda on dijeli dalje svećenicima, ne mogu oni voda svoju neku vodu tamo. Znači mora biti neki centralni izvor, kod sada cjepivo i sada dođe Capak i ovi sa cjepivom i dile cjepivo dalje i tako krizni stožer, sve troje potroje i onda oni kod svećenici iđu tamo te cijepe i napišu na vratima da ste vi cijepljeni, vi smidete izlaz gore, napišu što ja znam C, B, A, Alemka ili kako to, Capak, Beroš, Alemka, 2021. godine i ta kuća je znači skinuta sa nje prokletstvo toga virusa, nema korone. A još mjesto onih sličica mogu kartice s čipovima dijel slikama. Znaš, slika, ne daje ti više sliku sveca, nek svaki sam svoj svetac, dobiješ svoju sliku, unutra čipi kao, ti moraš putovati, ti si cijepljen i on to lijepo cijepi. Cap. Sada, znači, dosta su nas 1000 i nešto godina, oni su nas škropili vodu, ali svana nije pomogla. Sada u venu, ajmo! Možda bude možda znaš, kužiš, možda taj, ako nam je se od Viagrije dizo, možda nas, mislim, kurac, znači tjelesno, možda se od korone uzdižnemo duhovno, postanemo sretni. Što ja znam, ja nekad mislim da sam ja cijepljen protiv korone. Ja kad sebe nekad vidim, ja sam duhovno se nekako uzdigo od kad je ova korona. Mene prije korone nije bilo na ovom YouTube-etu. Ja sam izjavio nekad nešto stavio bez veze. Ali od kad je ova korona, ja se fursetio, oslobodio nekako i ja sada, kužite, osjećam se svom na svom ova korona, sve što sam ja tio i sve što mi je smetalo, korona je to izvršilo. Kuda sam ja? Mislim, nemojte me ozbiljno svačati, shvatite me neozbiljno. Kuda sam ja tu koronu nekako zamišljao, predviđao i sada ovi kažu, što ja znam, ako oni prisluškuju sve moj telefon, vidio što ja pišem možda i taj Bill Gates, dobro, nisam ja nikad na Windowsima, ali što ja znaš, svi su oni povezani, Jobs, misliš da je Jobs zami umru? Možda mu je Bill, mislim, nećemo ulaziti u te, rećete budali dok je on došao, ali, kaže, možda oni, ja čovječe kad spavam, gdje mi je jak Wi-Fi, sanjam lucidno, kad odem u brda, gdje nema Wi-Fi-a, ja ne sanjam. I možda oni, znaš, mogu čitati već misli. Šta mi je ovdje? Kod da sam čipu, ili? Mogu ono? Ili ovo petke? Mislim, mora on čitati moje misli. Kako on zna i što ja znam, odem negdje, dođe mi tamo reklama. Evo ja učer nešto razmišljam tamo, dođe mi reklama Hugo Boss. Satovi. Mislim, ja nikad ne nosim satove, ja ništa ne nosim. Dosta mi svoju ludu u glavu nosim, još da nosim satove, lančiće ili bilo šta. Evo ovu kapu stavio. Ja što ja uopće nosim ovu kapu? Što ja uopće, otkad je počela ova korona, ja nosim ovu kapu? Je li to možda veza sa 5G mrežom? Ili bez veza? Od veza? Vidite vi kako mene to nosa?
E možda oni čitaju moje misli, možda su rekli, vidiš ti, on nikad nije bolestan, on orlo, gorlo, on ovo, ono, takvi nam trebaju za budućnost. Ajmo mi probati ispuniti njegove želje. Ja tako zaželim što ja znam, meni ja odem na te nogomet, to bez veze. To ljudi tamo sidi, to nema da je namije, da je organizirano, da je nešto. Nego od kad su izbacili ove huligane, dobro, ostaje Torcida, ali oni nemaju za kog nabijati. Ali od kad su njih izbacili i nema ti bacanja baklji, to sidi tamo što ja znam, ja odem na svjetsko prvenstvo, evropsko prvenstvo, to ljudi sidi tamo i zuje okolo, Nema sad da oni, i ako momčati dobro ne igrali rep, kao publika sidi tamo i čeka da on dadne go da bi se veselio, kao kazališna publika. Ne da budu jedna s momčadi, jedno da navijaju, da je nose, da je jedna energija, da je tu. A nema toga. Nema. I što ja gledam uvijek tamo pričam samo, ja vas vidim tamo govorim ovdje, ali nisam razlog. Jer vama to čudo, vi sve stalo, ja kad gledam, ja kod da nekog gledam tamo, ne mogu ja ovdje kad gledam, ja vidim objektiv, ja tamo vas vidim publiku, osjećam kod da vas je pun stadion. I to je postalo, što? Ili na primjer u diskotekama. Dođeš ti u diskoteku, prije u diskoteke bile čagice, plesova se, John Travolta, Zdravko Čolić, Lokice, kužiš James Brown, come on, mrdni meso, Dino Dvornik. Sad ti dođeš u diskote, klubove i kafiće, vrlo muziku, ti ne čiješ da se na uho neko dore. I onda su postali kulovni tipovi, žene počele padati na cool tipove koji samo šute i ne znaju što će reći. Kao mutak tamo vamo nema blage veze, ali kad dođe u disko on izgleda cool, jer šta ćeš, nemaš ti pričat, dereš se. Pojačalna muzika, što je pojačalna muzika kad niko ne pleše? Svi naruče litru, one skupe litre da se uskaju i šute i cugaju i... Šta mi je nešto? I onda, tako, prođe im vrijeme, dođe u kući mama, tata i 3 sata, šta mi je? Morat ću maske staviti. I 3 sata dicata današnja, mi prija se napiji, ni jeftini pićao, i glava te nije bola, ni si posješ mrcu. Danas ovi mladi čovječi, to se napije, te vodke, te Red Bullova, oni, šta je oni još piju, džinove, tonike, to sve nešto strano, prije se ubiješ rakije, počeće rakija te još izleći, poslije bilo... Ne, sad ga boli glava, boli ga sinus i on. Bože, mjesto da se ova mladost popravi, on se pokvarila. Ja to ne kužim, kako to čovječe, kako to? Nešto ova korona mora, i na primjer, ja bi isto, počelo mi smetati ovo kao sve zdravlje, higijena, ruku, a tamo dođeš prodavnicu, smrdi pri tebe koji prije, Ja vama što imaju masnu kosu u trenerkama što ulaze smrdljivim, trebaš ti, čim izlaziš, ma i u kuću mu ulazi, ko higijenčar prije u komunizmu, u školi, kao prigledaš nokte, prste, imaš li vaški, nema u prodavnicu, nema u tramvaj, nema ako nisi uradan i čist i sve to. Šta će ti masovno okupljanje? Ništa, ni na jednom tom masovnom okupljanju nema duha nekog. Evo, ja jedino čitao prošlu godinu, ja sam bio na godišnjem svakuda po čitavoj Evropi, jedino gdje sam plesao u Puli. U Puli oni neki imaju DJ Krekman ili kako se on zove, oni tamo i oni ali to stara glazbica, mjuza, tehno, ali onaj old school tehno, mislim, moraš je tu da sat vremena, ali nakon 5 sati čeče, zujiti u glavnu staništu, mislim, DJ je dobro, on tamo priskače tu, vrti onaj zvuk, daj malo nešto u ritmu, kolo, nešto da se skače, da se upatimo svi zajedno, ne samo trzamo se, kužiš? Jebote, zvoni mi nešto. Bill Gates, čovječe, Bill Gates me zove, a? Bill Gates hoće da mi ispuni sve želje, Bill Gates, bile, debe bile, hop, sad ću, evo, samo, sačekaj malo snima, moram raji reći, da slave u siromaštvu, da bile, nek slave u siromaštvu, Božić, nek se vrate u svoje štalice i čekaju 3 kralja, da doće 3 kralja svetom vodom, reći im ja nek vire, čire na prozore, kad će prakarator Beroš, svećenik Beroš sa svojim prakaratima i prakaratoricom, prije Crnac bio jedan od 3 kralja, sad je to žene su zauzeli njihova mjesta, a?
Jel tako? Tako je. Jesi ti dobro? Dobro bile, dobro, aha. Znači, mogu pšenicu staviti na stol, da, i kome pšenica bude dobra i to može biti pokazatelj jel mu se primilo cjepivo i hoće li imati nuspolje. Aha. Ok, znači, bogovi se vratili na zemlju. Da, bogovi u bijelom. Ok, oni će, da, ljudi, jednom se živi, da, aha. Šta? 50%, kaže mi, 50% liječnika u Hrvatskoj kao neće primiti cjepivo, a? I to vama čudno, pa ni svi dileri se ne drogiraju, jel tako? A na što vi farmaceuti ili veliki diler? Ti si ti vidio velikog Pablo Escobara i ovi da su malo popši travu, ne uzmao kokain, nije budala. Kužiš? Uzmite malo kokako, budite pozitivni. Enjoy! I samo pozitivno. Kola je pozitivna, klin se klinom izbija.